César. Zankanao Babisa de Zankanao César. Caméléon Madagascar et Institut de beauté Ravinsara France vous présente Point Carré. Barbizanaka César. Vous voulez nous dire que c'est fontaine à Zing Bokayo. What's up, man? What's up? Ça va? Arkanitatsika zety dia César Louvaintsika agnanovagna fisoragna izy nagneky ny fagnasagna satria sambanay iaraka amintsika ny eto amin'ny point carré ty izay maromaro ny fagnontaniagna zegny ny tiatsika way ary antoniagna César eto izay fa voalohany zay miarabanao César tonga sao ny eto amin'ny point carré akory zo raha Ça va, là fa le mahitanao koa zupenay de miaraba onze pagnaraka ny point carré ty fa point rond point carré rek ty mivonga satsika dia fa ikoragna iaraka amin'ny César atsika fa menao zay do zaregny antsika ny tsara fantatra maro samihafa aloni tsika ikoragna iaraka amin'ny César ireto ny agenda anao eto amin'ny point carré Tana by night amin'ny Jospeb Amboipo vendredi 12 avril miaraka amin'ny César Anatal INS Casey un événement by RN Prod. Fanny samedi 13 avril, Coton Club Majinga nous donne rendez-vous avec Rose, Amnietski Balabal en Boaba, au platine DJ Bulldozer du Coton Club. Mangarkazeng Dieni vendredi 26 avril, Doukouel Birthday, Afanen CC, Anatal, Arish, Mamared, Omni Taxi El Ambouipo Tsigamiara Kamakalaza, anniversaire de Doukoueli, tous en blanc. Fa Ouagnus Belleville et Rimka, Kani programme Omzengi, vendredi le 26 avril, Omni Le Vieux-Port discothèque. Le samedi 27 avril, Omni Djambé discothèque à Batluka. Dimanche le 28 avril, Omni La Fourmi Beach. Rimka Anusbe, un événement by Oson Production et MK. Ambiance Siulani, Ka Omni Fast Food en 4-2. Nous programme Tsikamangaraka, Mierkamni Big MG, Arish, Lima, vendredi le 3 mai. Yamar Farangatika ni agenda ni programme Neti Velani. Wantiketi Dubai, Miumangafa Ouavetemtika, Rutzman et Michelina, Miss Waka Waka 2023. 2 jours de fête non-stop. Le 25 mai, rendez-vous Tika Omningola Bar Restaurant. Et le 26 mai, Yacht After Party. Un événement by Baobab Entertainment et AS Production. Femmes, vous en France. Le samedi 22 juin, l'association de ASMR vous présente Bal d'été. Rendez-vous Tika au 2 rue des Rochers. 35 460 Main Roche à partir de 20h. Enflammé par DJ Danny B. Au menu Sakaf Mashiro, Mierkamni Ravtsar Traiteur. Un événement by Association pour l'aide à la scolarisation en milieu rural. Eto amizay dia ikoragnatsika iaraka amin'ny César fa fampitanagna voalohany somary mandala agnaty jery ko tegnarany César dia Ricard yes dia nino natao hoe César rehefa nira amizay raha zany tamin'ny voalohany tantara lava fa nafofoezako anazy za tamin'ny voalohany nihira somary niafiafina kely zay sy nataoko fantatry ny la famille-ko sy nataoko fantatry ny mpiara-mianatra amina fa mbola sy ny sa zany zaho seho public de novako le agnarako sy nataoko Rika igny fa nataoko César de après moa zany raha igny nifantatry n'olo avao nanao naharaka fa tamin'ny repela igny voalohany hira singelko naboako sy ny sariko misy fa sariny Spain zay avao to de nofa nipasy amizay moa zany le hira sy maintsy niseho avao zany César amin'ny farany izy koa ny makasiky César amin'ny ankapobeny dia azo lazaigna hoe tamin'ny 2019 anao no niditra agnaty la mozika sy volanao azy hoe niboaka fo igny repela igny dia zay olo vonagnotany azovy magnano hira zay dia tamizay fotoagna izay koa mazava ho azy mpanakanto avy agny Fort Dauphin César dia izy koa koragna zay Fort Dauphin zegny taiza quartier loata Fort Dauphin César à Paris représente zala Fort Dauphin zany misy quartier maromaro dia zay somary tamin'ny baba karta tagny nisy anay fa amizao fa manomboka mivoatra amizay fa zay mbo taloha nipetraky tao zany mbo somary tena galère be tao tamizay eka maro baka raha tiagna ty tia fiainagna César tia la musique tia zegny hoe sujet mafana mikasiky César amin'ny fotoagna azy hoe ty izy koa raha tsy madiso famille César anao faralahy anao zoko be anao karakory komba zegny afaka zany anao voalohany za voalohany zanaky ny mamako de misy efatry mianadahy raiky ampela le miara-mianatra amina tamatavy agny
de telo zay lehilahy. Ah ouais. Ah d'accord. Anao zay zokibe. Zokibe. Ya. Ny magnaraka zegny somary fitingo hoe hoe agnisan'ny mpanakanto zegny ny tampotampoka teo tsy ebaka taefa io fa misy an'izay mpanakanto César zay. Profo zegny les trophées maro samihafa zegny anazonao tamin'ny RDJ mozika de tamin'ny farany tsy hoe nisy nahazo artiste de l'année zay. La tsy diso za. Bakô koa mbola nahazo trophée koa ny amin'ny resaka duo izay koa de mbola misy are koa izay koa resaka afro koa. Afro pop. Tam'izay fotoagna zay. Ya tam 2023 moa zany. Ya. De tam 2022, 2021 za vao nanomboka nominé. Fa 2020 tena nandamoka tena zéro nomination. Nefa fatagnaty la musique tam'zay. Fatagnaty la musique tam'zay fa. Zay zany le la musique sy mila mora kivy anao fa miady mafy raha ohatra tena tianao mifonao le raha. Sy mila miteno mitandregna gauche et droite fa objectif raiky foana de tratriny zay vao mipetraky fa karakaran'zay. Tampotampo koa nalaza nandeha tour jusqu'à tagny tour d'Europe jiaby igny efa hita Dubai efa nandalovany César resaka la musique ty fa zany tiako tany hoe manao koa ny aravogna hoe nominé artiste de l'année zay. Za aloha zany nagniry avao fa ela zay fa vao nahazo an'le artiste de l'année ohatrany hoe sy hitako le afaliako trop fan loatra zany afaliako de sy de nahaiko nagnaboraka anazy tamin'ny devant namako sy le olo akaiky anahy fa nahafinaritra ary isorana anazy ambony eo fa mba mivaly avao le sacrifice natao tegna lasta amizay hatramizao marigny zay etiany koa za efa magnano fisoragna ho an'ny namagna zegny anisy ampiaramiasany amin'ny César RN Prod Novara zegny manaovagna fisoragna izy maventy satria noho izy koa nafagna nazo rendez-vous miaraka amin'ny César. De anisan'ny vaovao farany ho an'ny César tamin'ny 23 mars 24 mars nazahoagna diplôme. Tamikeo zegny a? Eto koa za magnome pick-up anareo zay promotion mahavita iabiaby fa Zagnahary tahy merci beaucoup quoi. Eka zavo azy ma ny diplôme licence no nazahoan'ny César tamin'ny farany teo igny. De tamikeo fianarana sao mbola noy? Mbola sy fatako aloha fa za zao kado satria miasa say tegna sanandro zany andeha ary sady mandeha ty ao koa le la mozika fa lasa velo tegna amizao de mbola manao pause kely aloha zany za amizao. Ah ouais. De amora presque fianarana zegny hoe ho an'ny César manokana hoe satria la mozika no ataontsika hoe naizany lohanao la mozika no velo tegnanao de ilaigna ihany ve ny fianarana fizahavanao izy? Tena ilaina le fianarana indrindra am'le mentalité am'le toe-saina zany. Io sy hoe zay le ianarana an-dakilasy agny hoe mila kanty anao na mila hoe raha fa tanao le sainao miasa foana zany an-dakilasy indrindra koa anao mifanerasera amin'ny mpiara-mianatry de sarotry be anao zany hanao toetra rasy na ohatran'izay satria agnatin'ny lakilasy ao misy fiarahamonina misy olo mety hoe sy mahay mihoatra anao misy olo mety mahay mihoatra anao nefa raha zay fifanakalozana agnatin'le fampianarana de tena ilaina bebe kokoa amin'ny fiainana andavanandro le hoe mba misy diplôme anao sady hoe mba ampy koa zany kokoanao hoe mba sy veriveren'olo anao sady mba mahay magnaza olo anao mba mahay mametraky place ny valeur an'le olo fa sy hoe tonga de mamoromoro compte fake amin'ny Facebook de magnasasa olo. Zay ndrindra no direko magnaraka azy ty satria ataoko hoe maro ny raha zegny mahakasika ny César io la mozika mampalaza anao fa mikasiky fiainana anao manokana agnisan'ny malaza ihany koa ho an'olo mpagnaraka de agnisan'ny eto mihitsy hoe volaniko ho an'olo tsika mpagnaraka réseaux sociaux volanao zay compte fake maro samihafa hatram'izay mahita hoe hatramin'ny page Facebook de misy page fake ny César zegny magnaboaka ny sary maro samihafa de tiako avy agnaty zegny hoe ino ma tonga César am'rahampirany olo jiaby ankoatra la mozika mahakasiky ny César aby regny de anao tsy dia regny asina fio ino mahatonga zay? Antony za sy de tiako loatry le hoe za fatan'olo hoe malahelo na en colère na masiaky zany tiako mba tena hoe mizara kanao manana droit am'zegny anie anao afaka ya za manana droit ary tena haiko mihitsy raha zay fa zay mihitsy zany décision raisiko hoe tiako zany mba olo mahafantatra anahy mba hafaliana avao raha hitany satria fiaigna fahasarotsy ty moa mba asarotsika na koa sy aleo mba fampizara sikisiky mba blagblag egny avao de hitako aby avao raha mandeha amin'ny Facebook aby regny fa nisafidy nangina zany za hoe aleoko mangina de miezaka mafy avao amin'ny fiaignako tafita aho soa sy tafita aho mivavaky ndraiky miezaka sy mahasakana na anognezako zany
c'est raha maro aby zay fa engany César ataony interview dia misy fanontaniagna mba tiany antoniagna dia engany mba maly César be dia matoa za tena vonona nandray anareo eto dikan'izay zay question tout sisy problème afaka mamaly César nisy vavony boka tamin'ny Facebook tao resaka zanakanao sy amiatry dia zay nyvolana zay zanakanao satria nisy fotoagna io fa niboaka sarinao tananao fotoagna tagny ny Europe tagny dia nangala sary aka tamin'ny zaza tamin'izay nao nivolagna afaliagnanao tamin'ny réseaux sociaux hita zegny le izy dia tamitampoko teo nefa misy vao milatsaka fa hoe zaza io tsy zanaka César dia Barbie moa ataony angala le zaza satria ny olona le atsarany le zaza zanakanao Barbie sa tsy zanakanao César aty iova Lucas ty iova tontolo ve ianao mety be ho anao ny Caméléon Madagascar izay mivarotra t-shirt, short, robe, satroka, sac, coton zato isanjato, lamba matevina tsara, kalitao azo antoka. Caméléon Madagascar misy ho an'ny ankizy na ho an'ny olodehibe, lasivavy, modely tena miavaka. Manatona ny botika izay akaiky anao fa efa miparitaka manerana ny nosy ny Caméléon Madagascar. Ho antsika te hanjifa na tsy dio ny pejy Caméléon Madagascar raha te commande manokana ianao fa ho tonga soma tsara ny amin'ny toerana misy ianao zany. Tsy fao ary ny vita malagasy, tsara, mora no sady mateza ny vokatra Caméléon Madagascar. Le roi du camouflage. Il est elle, by Cat Chili, vous présente Gaël en showcase. Et pour la première fois à l'île Maurice, Judas. Ce vendredi 26 avril 2024, à partir de 22h, au Saxo Beach à Flic-en-Flac. Show inédit et du jamais vu à Maurice avec Gaël et Judas. Billets simples, 700 roupies. VIP, 1000 roupies. Vente de billets sur place. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Venez nombreux. Automatica, cosa mi kifa, cara magizzi si fica, fanchila nosa, ma asa fisani. Fona fa cara nandi izani. Sat kwa koja nosa ti mi zerere. Jela nosa tiri zerere. Zanakanao Barbie sa tsy zanakanao César? Aminah manokana aloha, aminay manokana fa marina le resaky fa aleo afaka zanonay ho anay avao dia samy mandray zay décision tsika hoe zanako vele izy sa sy zanako satria na ohatra olo tena nahita ny Barbie ka hoe mahay anahy koa tonde sy misalasala izy miteny hoe zanako le zaza satria na grimace na fomba fiesikesefako zany na fomba firesafana hita zany hoe zay misy raha ifandraisanay roa na sy de misy tovisany amin'ny tare na vatana ohatran'izay na za koa tena sy mahamegnatra anahy miresaka an'izany eto fa za sy de mitovy tare amin'ny papako nefa papako avao zaho manaiky fa zanaka papako ohatran'izay koa zany sy voatery hoe copie-coller zananao na ohatran'izay fa na le moment niaignanay teo sy niaignan'olo hafa zahay miaraka ny mamany Barbie tamin'ny fotoan'ny terany zany sy nisy olo teo raha sy hoe zahay roa tagnatin'ny hôpitaly igny na nandray anazy izy vao niboaka ambony tany eto ary tena hoe avy am-po zany ampitiavana zany ohatran'izay le raha. Ka ino moa tonga tamin'ny fotoagna igny vavao ny boaka nay manko ny ampoekany tegna tianay hoe rehefa misy vavao miboaka amarigniny zegny le raha dia miantso manageranao za tsy azoko amin'ny appel miantso anao za tsy azoko amin'ny appel dia tiako volagny zegny hoe nagnino tamin'ny fotoagna zay miantso anao dia hotanà zay dia nareo tsy azo mihitsy tena saiko possible mety hoe sambo occupé koa zay hainao le asa misy fotoa koa za miantso anao sy mahazo mihitsy ya marigny ndraiky zegny César fa anao tamin'ny touché ta vavao amin'ny boaka misy mivolagna fa hoe ya resaky zanako koa moa koa le raha iny sy atouché anay imagine hoe zananao naterakinao iny sy atouché anao fa zay zany le fahendreny mangina dia mieritreritra dia miasa mafy ohatran'izay fa sy misy mahavoasaka ananahy itian'ny zanako igny zay resako marobe zay na sagnatria an'izany raha ohatra sy zanako izy
sarotro be anazy sy tia anazy satria za vatategnako zao mihitsy niaraky niatrika ny raha io zany depuis izy mbola tagnaty kibo de izy nivoaka ary hatramizao mbola mifaneraserena avao zay sy mamany noho le zaza. D'accord. Dika zay le raha nandalo izy hoe tsisika hoe vao mekanao tsy fankazo tamapa mbola ya zay fankazo foana miresaky foana zay nampiova raha zay le raha nandalo aby tsy mampiova raha laolo kasika tsy hagnano test ADN anao mahay magnano test ADN loatra mbola sy fantatry aloha mbola hitasika eo fa tena marina aloha zany zaho eto sy tena hoe minao 100% koa fa à 99% satria tanao le resaky anao olombelo sy maintsy misy fisalasalana hoe ahoana marina nefa tena mampino anahy koa zany depuis niarahanay ary le moany teran'le zaza samby hoe tena mitovy zany hoe natao le compte teto le nanaovana le raha de teto izy niboaky ya hita hoe mitomina izy moa mahatonga le hoe resa be makasiky raha io satria voalohany zegny ny tsy fahaizana fiainana César mihitsy anao zay magnano fiainana anao manginginy ao fa tsy hainay quoi zay zany problème le raha tsy hay hoe azova de César tsy hay hoe manakory ambadika ato misy Sandra Gomez ambadika ato misy Sandra Gomez ny vahita aminay teto amin'ny farany teo de nantiagna manakory César de izy volagna César karaha zay itsy ny volagna naro miaraka itsy ny volagna zay fa hita fa hoe zay fany hoe César ty izy koa satria mtany anao mbola misy relation amin'ny Sandra Gomez anao fa tsy anao mbola miaraka amin'ny Sandra Gomez fa tsy miaraka amin'ny Sandra Gomez zay aloha sy de azoko fatary loatra fa zay mbola misy relation afaky mbola mifagnampy egny raha ohatra misy afaky ifagnampia sy nofanao rasy man anao fa tsy miaraka sy haiko aloha na fa miaraka zay na fa mos miaraka fa relation nay milama hatreto ah ouais bon za mba tsika tafagnotany izy io tianao Sandra miaraka fa beloko noi engane tsisy radiako amizay makasy bon ataoko fa mazava ny resaka igny tegna anaovagna anao fisaoragna namaly an'izay fagnotaniagna izay satria volana izy hoe anao tsy magnisy réaction mikasika raha fa igny anao namaly mikasika an'igny ary koa zay tsy de tidrika amizay hoe manakory fandeha fa efa igny zegny ny réponse igny afaka nandesinao taminay teo igny zay de ny tiako dirina magnaraka izay koa mbala amin'ny fiainagna César fô io fa César zegny mananjanaka de ino amizay projet magnaraka koatra la musique ty César koa ho andeha hagnano mariage atoatsa sa karakory zay mba tianay hay koa mikasika zay César mariage aloha za sy de fan mariage loatra fa raha sitrapon'Andriamanitra mety hoe agny olo tena hoe tena tiategna tena hoe zay zany de mety hoe amin'ny afaratra agny amin'ny mariage agny anao hoe célibataire tena sy fantatry misy ane zaho non za koa zany misy objectif tiako tratrary de sy de misy intéressé amin'igny agny loatry fa mbola maro zany le programme isan-karazany fanezigna tsy zegny mba tiako fitignao fo hely César hoe izy koa un jour anao avy ny chance-nao magnano mariage mba tantara aminay hoe toerana karakory tianao nanaovagna zay mariage César mba tantara aminay hoe karakory zay le nofinofinao César amizay fotoana zay za aloha zany sy de tia raha luxe be gasigasi reveko hoe mba miala am'le vama haute gamme iny sy ny tariny regny de mba sarety hoe mba mahagasigasi zany ohatran'zay mety aia place amizay fotoana zay mety tena micentrety na aminay agny zegny ok d'accord ny magnaraka zay idrika amin'ny tontolon'la mozika fa resaka fandraisanao sy mpanakanto César agnisan'ny dossier fa elaela tany satria saka mba kompifanaina aminao de za mbola agnontany koa agnisan'ny dossier zegny nafanafana mikasiky César tamizay fotoagna zay anao sy ataoko hoe copier-coller nefa tsy nandeha anjara i Samuel Iakamamandy de amin'ny fotoagna zio ty manafo igny tsy hita fa tsy hita izy potiky izy de zay tia agnontany hoe araka fandinianay tamizay fotoagna zay dia César agnisan'ny source napotiky Samuel satria nagnino zany io izy faninao izy anao roa nefa izy boko tsy nijerenao de anao zay nagnapotiky zany za sy hoe tsy nijery ananjy zany fa hitanao moako za sy de tia misehoseho amin'olo karakaran'zany fa le zay ambadika atiky
zahay mbola tsy niady misy fa nahatonga nanao ny direct igny fotsiny zany le hoe le raha fa trop mifamahofa be loatry maro mifatena lasa nizary viral zany le raha de juste hoe nagnazava le zava-misy avao za hoe ohatran'izao ne le fandehan'le raha fa za sy nisy problème taminazy na tam'le olo nitondra anazy na le olo tambadikiny fa fiaignako avao nataoko fa juste hoe le agnarako nipodipody tamin'ny Facebook tao zany sy nde nireveko loatry de juste nagnazava avao za hoe ohatrohatran'an'izao le zava-misy fa hoe za nagnapotika anazy zany sisy olombelo agnapotika olombelona zany atsao manko izy alazalaza mihoatra anao satria izy anagnany ko bikabikanao sisy problème aminah izy zany na izy tena artiste de l'année 2024 2025 sérieux ny am'izay resaka fandraisanao sy fanakanjo zay fokoa hoe de misy mivola hoe zareo ne mbola tsy de mazava fo anao sy Big MG misy problème Big MG non juste hoe zay fotsiny sy de mifanerasera fa raha resaky la mozika zany sy tokony hisy artiste sy respecte ny Big MG zany satria na resaky carrière ary olo managny lazany zany igny zany tamin'ny Madagasikara teto tokony respectevany artiste iaby igny amin'ny resaky la mozika fa amin'ny ambadikin'izay sy fatako fa anjarasika mijery anazy hoe manao akory marina sa manao akory marina igny mikasiky an'izay fa ofa somary pidirantsika review koa am'izay ny resaka la musique de azo zay hoe ny agnatin'ny tombo avao misy atsika ny amin'ny jeudi mety ino projet zegny ny mety ho avy ny amin'ny César sy resaka carrière anao sy resaka la musique zahay teo nandeha ivelany tagny faraparany igny niezaky nijery zany zay hoe afaky raha miasa mba professionnel bebe kokoa an'le zavatra satria sika gasy moa zany tena hoe anisany hoe mana talente am'le resaky la mozika fa hitako hoe problème sika fotsiny le hoe le mifagnampy zany hitako hoe mbola misy le resaky hoe raciste am resaky la mozika hoe raha voahira merina de sy enony côtier raha voahira côtier ary de sy enony côtier ty nefa sika mba teo tafita tokony sy atao sikasakana zany raha zay amy hoe fiarasika miasa fa zay tsara mila ekesika hoe tsara irany zandry ty na irany zokobe ty fa sy misy hoe fagnavokavana hoe zandry ty ohatran'izao fa resaky la mozika hafa resaky fiaignana andavanandro koa hafa mila hoe mahay mankasitraky zany sika mba akasitrasika akasitran'olo asika zay artiste mamboaky talenta hoe tena vrai talenta koa marigny zay koa sady mirarasoa anao zay César am'izay resaka mozika zegny natao zay sady koa teto manao zarazara fiaignananao ny amagnarahako izy tanteraka César izy koa aminao manokagna koatra resaka la mozika raha koa aminao eto zay mba raha za hoe teboka telo ny hitanao fa hoe mendriky ho an'ny viavy araiky izy koa izy atao vady teboka telo sy ampoka telo zay madalaga jerenao karaha zao hoe tokony karaha viavy araiky atao hoe mendriky atao vady non izy koa ne tena amin'ny lafiny raiky misy problème sika lehilahy avao koa le raha misy koa sika sy de tia viavy le magnaza be atsika le tia be atsika le lehilahy sasany fa sy agna ndraiky zany niteboka telo zany de juste hoe humble zany hoe mba magnaraky ny caractère tegna zany hoe sy de tia mifosafosa olo sy tia miditra amin'ny fiaignan'olo fa hoe entre hoe any couple an'igny avao zay avao ngamba de resaky hoe micomprendre de hoe resaky fitiava tena fitiava fa sy hoe misimisy vola lehilahy ty de erako na hoe malazalaza lehilahy ty de erako na hoe bogobogosy de zay fa resaky hoe toetra zany tena miconty de fahalala-pomba koa satria sika jeune am'izao fa mivalapatry be de lasa very le ataoko hoe soatoavina malagasy am'le resaky fahalala-pomba fa zay ngamba le teboka telo mila micomprendre zany de saiko na fa telo zay na farany César boka za fa tsisy fagnontaniagna eky ino agnisan'ny hoan'ny fiaignana manokagna tamin'ny relation anao ino voalaza fa agnisan'ny défaut ny César amin'olo miaraka aminao ino toetrinao négatif
toetrako zegny no na zegny navolagny taminao amina aloha zany tena haiko hoe za sy de mahay mifamaly za zany vao misy raha mahatouché ana de fa miala pa za zay de agna mangalangalaky soflany de draindray tonde adigniko le olo na draindray zao zay zany le tena hoe négatif comme le caractère ko na aminamako zay na amin'ny fiarahamonina za zany sy de tena genre le olo hoe be balaoazy rehefa masiaky regny fa za vao misy raha mahatouché ana de miala kely de agna makamakarivotra agny de zay vao miverina koa ouais sy haiko raha zay natafovana mbadibadikoko zay aloha zany hatreto bonisy araiky farany anao fa navily tomangy baka amresaka fitiavana tamza ambony kely koa ah bon bo sy haiko mety za 17 ans donc tena nitomagny zay namoronako hira repela igny ah ouais ya tena fa problème be zany fa sy hoe resaky hoe nahita message de raha na raha fa tena hoe problème tena bevata be tamin'ny fiaignako misy de fa tamin'ny tondasy tamin'ny tontenao tsara tomagny noho ny viavy non zay boka hitanao mijery anao boka César anao zay somary koa zay asno yaty sa olo malheureux lava ty sa olo tomagny lava ty volagna tsy mampamaiky ne César talotovany za koa aloha sy misy mamagnatra ana amin'ny caractère ko aloha zany satria olo samy mana fijerevan'olo an'le olombelony de gnanahy zany de zay fa mba afaka mametraky question koa za raiky fa tapitry nefa andaragna antsika mbo sy tapitry aloha ana mametraky question raiky aminao voilà le passe monsieur Jean-Luc moi ya monsieur Jean-Luc oui fa nisy fotoagna anao tena nitrompe viavy tena hoe fatanao zany hoe sy mety le raha nataonao de nefa nataonao foana fa anony sisy question hafa izy sy java raiky zay fô sy mavady ok basy bon izy koa valiny fagnotegnanao zay César isara tsika jiaby zay tamin'ny poetrare César après César ho an'ny pizzatsika nire ho an'ny pakafianao César no farambady toujours io oui César manager mbady César nafitra ho an'ny pizzatsika matamitry ny fotoana amagnaraka sa maly fagnotegnanao ok bon afatriko aloha zany de makasitraka an'le team C team mavay rehetrarehetra pakafy César de le mpiara-miasa aminay koa anisan'izany monsieur Jean-Luc de sisy resaky lava koa fa makasitraky de feno fitiava na misy distance mifakalavitra asika aza misalasala misy MP misy numéro téléphone-nay agnatin'ny page raha ohatra raha tena important be raha tena hoe afaky fagnampia miantso na mandefa SMS avao de mahita zay soa sy mahita zay de fa zay koa zany le anjara fa saotra besaka asika zay pakafy César lasa tam'izay hatram'izao fa zay mbola miezaky zay hatram'izao zany agnatsara le talenta Magasitrika César satria taty amin'ny tragnonao no nagnanaovantsika ty resadresaka ty magnaraka mba hoagny aminay agny de mizay fotoagna zay ahandro sakafo hoanao ina ny loka kabaka zay agnisan'ny tiany César ravitoto mahôgo ravimahôgo moa felimogo okoko sa izy okoko regny misy zay isaragna tsika jiaby isaragna César isaragna ny équipe César jiaby zay gn'ely nafatsika nagnamia rendez-vous niaraka amin'ny César zay hoany magnaraka tsika mbola miaraka eto mirarso hoany César zay tegna ny hoe toizany mozika efa nazo ny trophée aby io dia miavia amin'ny tanjo zay lavidavitry ankoa mazava hoazy de mirarso koa zay hoany Barbie mirarso hoany namany Barbie magnaraka mbala bon c'est quoi zay no sandafa misy téléphone zay mamany zay tapitry ny fandaraka tsika hoany magnaraka koa pelotsika jiaby Tô contento na